ahenkan a wode wafidi ato hadia ene na efiada donko enya bo pepe de kozi se no mienu bebo apemu a ene de apomuden ho nsem mapa ebrewo na de ye nyina ne se yefa apomuden muhaw baako na meni enimdefo ekukudam ye biebie mu abobo ho kwanya efa so asa hawo ne kra eba na ye wie no ya hwe niema ye be ya ye de bebo yen ho ban said ye be ya yade no emba kra na meche preventive aspect no na ye wie ya be share the management eye kwanya abefa so abebo ho ban bra yade no aba no na yahwe yade na nkasa ni din no adekode ayade no eye ene bra yade no eba nipa so emra eniema bi a nipa ya ekofa sa yade na nase wo hawo no eba eno nti no se wote menka na media ne ewrabna an awia abo ewo Ahenkan 93.3 FM eso na enene nso nimdifo akukudam ebeba eye Dr. Kese ba kopa a wo Divine Victory Hospital ono enawia yi obeba beka ye ho na ye no atwetwen komodede se yinti eguso a ye train Dr. Clement Joe Agbozo a wo Divine Victory Hospital na de na ebusuafo wo frɛ wo bi na wo bi nso afrɛ wo bi na wo bi nso afrɛ wo bi na munyina mosinkunya atwen apomuden ho nsem papa a ye de ebebremu na ansana no masembise nyina ne se wumpomu etesen wapomuden esipi na isita ana empempi no aya ye bisa ye ho sa apomuden mapakra anything se ye kase obi e wa apomuden mapa aya na eno no anything ana anampo se ye kase obi eho eto na aya na eno no anything se wote wa wo se me ho to me de me yoke me nyare yare bia enhame eno no wo ka bibisa na den na wo pese wo kire efa wo mpon mu eho yenu nte no na mefa akwanya iso na mama wate asese apomuden mapa no ene safety wutero so besi wona so na meche wo mental health wo medical history wo general medical health wo dompe mu yekọ ayaresabia ye wo categories bebre obi wo ho dry ayaresabia onim so obi obehia ne bia ye nurse ni otimi hwe obi ada bi entisa obi a won field enti ye hwe apomuden adwuma na emugu ahoro nchichemu bebre enu nti no se ye ka total well-being and I say wapomuden no esipi na esitadia na e wo se wunya a good mental health e wo se medically nso utimi eye fit na ye fa ENT a eye ears nose and throat nso a e wo se wo minimum waso ene wo hwini mu nso bibia eye correct na ya fa ophthalmic nso na ye hwe se wani nso bibia eye pepepe e wo wani ho no na ye hwe surgical aspect nso na ye hwe se ohaw bia emeda wo ho a ebehia se ye de sekan ekokan wo enti ye ka apomuden mapa eye niama bebre na ye hwe no na ye hwe ye didiem na ye hwe niama bebre enu nti no awia yi mebisa se wompo mu etesen ana na me san fa akwanya yi so aka etiefo se yade ye kodi owo yade covid-19 no egusua ebo atese enu nti no apomuden adwumayefo enenam a wogusua a wo sa covid-19 panie nti ba bia wo bia se wotemenka na se panie no pese wo ne etoso mienu ne impo ne edikan ana se the booster virus na obi a wo no nso be won etoso miensa na ye booster vaccine booster vaccine na wo mo nenam enti ba bia obehu se anesefo nenam a wo mukita wo box a wo wo covid-19 panie no bomodin ase wo be kwa akwo wo de na ma wo nso wapomuden no esipi na esita na wo mienu na eno no emma wo long term protection na mo wo booster ne ka ho a eno na ebeboa ama wanya apomuden mapa akoatia covid-19 kodi ewu yade no eho na mekoso aka yo se eye Ahenkan apomuden mredwumedie ena wasongo so awutie e wa Ahenkan 93.3 FM esomia medi dwumedie ho chiame media ene radioness erabina na Dr. Clement Joe Agbozo our Divine Victory Hospital one Mr. Bismarck
wono nso pharmacy technician on a head of pharmacy department Divine Victory Hospital wɔn mmienu abɛka me nsa fidua mu ha ɛno nti no me nsɛmmerɛ no mɛkɔ akɔma doctor ne pharmacist akwaba doctor mepacho mema wo akwaba de ba ahenkan apɔmuden mmerɛdwumadi ɛso yo doctor say na wochi etwa mu no ye hu yentimi anhia pacho say empomboko nyame adom yo yeda onyame asiye pa ebusuafo Dr. Clement Joe Agbozo or Divine Victory Hospital or Dr. Mapa Dr. Papa bibia wo pebia wo Divine Victory Hospital say apomuden ho haw bia wan kasa pese wo kona wo hu doctor wo hu nimdifo wonim de na wasua de na wo hwe wo a ene eno ani Divine Victory Hospital won na wo so yen ase ama apomuden mrejumedie no etimi abegu akwan mu eno nti no Divine Victory Hospital ene wo say wo ye surgical procedures ni nyina bi ewo ho say ye hernia say cesarean section wo ye oba na wo kwo na doctor say je say ye paawo ye de wo kwo ye operation ansa na wawo ni nyina wo Divine na ye be ye ama hernia repair any surgical procedure bia de bia wo hia say ye de wo kwo ye operation no wo Victory Divine Victory Hospital a enimdifo kukudam wo ho wo be show afen so ade ba ko a efe na de wo Divine Victory Hospital ho ne say Dr. Penny pa wo ho no watete ne mofra ne ye chese wo kwo a se de wo besra kirew abotira wo benya amanwo chese won ho jo se omo ye very lively enye ba bia abekwa a chese wo tintasuo kura na wo fe kura na ye bebutu wo da bi Divine de wudru ho a ye hia wo kama chese wo mo ankasa no environment ne kura ye serene chese wo kokora no nko ampotimi ma wapomuden no hyase keka ne ho ansa kura na doctor kura ehu na ko hu Dr. Clement Joe Agbozo nso a ono nso ewo nipa ho adagye ohaw bi eda wosu bia no Dr. Benya Botre na wone watena se na wo de wo haw nyina adan no na wono nso emoa bi ewo ho bia no wode amaw obi bia wotie me akọ Divine Victory Hospital bia bedi me adanse se Divine de enye fedi agro wonya kwa wapomuden a wo hwehwe bia no wonsa ebeka yo ebusuafo ene ne yebeka ho asem hepatitis B eno enene yebeka ho asem rebi atwam ne yebehwe hepatitis in general yebehwe the types of hepatitis no ene ye specific on hepatitis B because eno ene ne ase ebu a ene bebia befe bia ese hepatitis B ene obi kope dwuma yese koye hepatitis B test ene obi tu kwanya kwa manone a yese koye hepatitis B test obi bebi sa se de be kura ne sa hepatitis ya ka ye hu na deban ene ne kofare baye eno nti doctor meba wo ho na mebisa se ye ka hepatitis B a mepacho eno ene de be yo medasi medical etiefo nyina yo na ye ka hepatitis B a say medical aka hepatitis wasam kitwe bi wi ana me hepatitis B no atoaso na ye ka hepatitis no ye broni beka say inflammation of the liver na liver no any ye brebo no nti hepatitis no ye yare a etai eha ye brebo no na hepatitis B no ye brebo yare a ne kofa bae hepatitis B virus mboaba no nti so obisa me say hepatitis B dan a sa na mechire mu afa mpacho yo yeda se ebusuafo na ye ahenkan apomuden mrejumedie na masungu so amutie wa ahenkan 93.3 FM eso no Dr. Achire yen ade a hepatitis no ene aboakora wokofa sa hepatitis eba na Dr. Mesen ba usuna mebisa se ede be nkra na ede sa yade hepatitis eba causes of hepatitis B. Hepatitis B, okay. Midinka kai no hepatitis B no broni beka say a viral disease. Okay. Na viral hepatitis no ye ahro bebre. Okay. Your hepatitis A, your hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, and hepatitis E. Okay. Na
nya mabobo di nyina wo hwemu a nya ehu hia pa eta eha amanfo a etumi kofa ensam bebre eba eni sa hepatitis B no na hepatitis B no bruni beka se eye viral infection na ye wo kwan ahoro bebre a obi benam so a obenya sa hepatitis B yare ni bi me hu se obema mabobo so kaka mpachan obetimi abobo ni se na medin kaka no eye mbogya mo yare nti bibia wo be ya ebema expose o mbogya masa yare no abemu no obetumi afa sa kwan so enya sa hepatitis B viral infection ni bi edikan eye unprotected sex. Okay. Nese wakodi empaso agora wa mo wo ho ban. Wo ho ban. Ha, eno ye kwan ekro mapa a obetumi afa so enya sa hepatitis B viral infection no. Ni edi hobium sabi uko hospital enda de enya dia etaisi but so uko hospital na se ebia obehia mbogya na mbogya no ya nhwehwe mu yie na yekofa obi mbogya sa hepatitis B virus ni bi wo na ye de maw nso betumi enya sa hepatitis B viral infection ni bi but say na mekan no sisi de enya dia etaisi isan say ansa na de obi mbogya be maw no ye be nhwehwe mpa ehun say yare bi enim ansa de mbogya no ama na edi hobium ebia obi eyusu blade ana sikan ma netwa no na nso wo di akwakodi agro ama sa blade na se sa sikan no etwa se nipa no wo sa hepatitis B viral infection bi oni moje mu a nso obetumi afaso enya sa yare ni bi nti ho no meka se especially mbema no ya etaiko barbering shops ni bi ho a ifidi a mudi yiye ti no omo nhyeda sterilize ni yiye nti odi yi obiti na se nipa no sa yare bi na se etwa no na wensiesie ni yiye na odi yi uti na etwa wonso a wonso obetimi afaso enya sa yare ni bi na afi so oba onyem na se so sa yare ni bi a obetimi afaso edi ama de ba oda eniyem anase oba oma ne ba enufuo ono so sa wo sa yare bi a obetumi odi ama akola oma no enufuo na ya emprepi no ebinum etai ka se sa hepatitis B infection ni se ebia obi na se okofi na no a obetumi enye bi ni fa baby no nokre fa baby no so enye nokre hepatitis B virus no eni saliva anase intestinum gabi na mum kofi obi ano na nipa no nenum ewo kuro anase nenum etwitwa na se intesue wo nenum no sabi ebia mbogya kakaro na se kofi na no a unso obetumi enya sa yare bi enti we ye ekwan ahoro a yebetumi afaso enya sa yare jo ebusuafo na mekoso akai mo se eya Ahenkan apomudin redwumedi wa Ahenkan 93.3 FM so ena wasunku so a wotie no ayi fiade bia donko edikosise no mienu ebebo apemu na mekai wo se yen WhatsApp and SMS line no 0594841044 0594841044 wo asembise bia wo betimi dia fa SMS anase WhatsApp na dia maya fi stream live o Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne capital letters ko na ko search wo Facebook fama yen na hwe ye wo obehu ye wo asembise bia wo bia no leave your comment section ho ye be kan na ye de amount Dr. Mesen bisa wasem bi sese ya say o kasa no wo si so ba anyinsen a no ya de ni bi etimi sign ne ba na mbese me fa akonye isu na mbisa so oba bia o hepatitis B virus oni mojem e na wo de sign ne ba na because etimi si say oba bi wo bi do wo ye no ya hanwa abofra ne pane bia na ase bibia but o nkwala be ye miensa mienu obi ani ho test positive there be enye oba bia owo bi na se obetumi dia sane
niba no okay as HIV pepepe enye oba bia o HIV say obetumi di amakola odani yim na mum say owo awo kanu na say omo gina wo no omo amfa kwan bia ya chechire mu anje sa nipa na wo a obetumi edi asane niba no nti yo bia owo bi na obetumi edi asane niba no pa se ekura no yehu se oba onyum so wo bia ye wondro kura wo ho a betumi edi mo a reduce the risk of transmitting it to the akwala odaye fununu. Okay yo doctor me da say ye pa na me pa cho ye guso a ye pim so ko no na me bisa say den senkyerene sa na me che signs and symptoms a ededi bra wo bi enya sa hepatitis B virus emwa wa bi ewoni mogem yo me da say em say me cheche mu no we can say yare no brebo no pa na etai yare no etai ekan nti edikan no so obi nya sa yare bia broni beka say ansa na yebehu say eye hepatitis B no symptoms bi ho a ebe start adedi onipa no ehunam obi ho a obenya ne ho beye hye broni beka say fever nieto so biom obi nso ho obefefe vomiting anase wan fi kra obenya nausea ho a say obefede say onfi but efe no into member obi ho a obenya loss of appetite okomde no enso ohu aduane na kontimindi endo ne kon obi nso ho a obenya abdominal pains kakra isan say brebo no yenye funu mu na ewo nti yare no ka brebo no a oyem ebe start aya oya kakra na afi de yare no aka brebo na nkasa no obehu se weni a start aye yellow edi ho nso obehu se sebi ukọ private a o private no broni beka se aye pale inse senka ebe brown kakra no uhu a ase color bi eni o ejenan mu obi nso ha obenya joint pains kakra nti we ye symptoms ana kwan a obehu se ebia sa yare na wenye bi yo doctor yeda se abusuafo eya Ahenkan apomuden mredwumadi no wasongu so awutie ewa Ahenkan 93.3 FM ene ye kasafa hepatitis B ho esi a doctor amaye hu ne hepatitis B no eye ekwan a ye fa so a yenya hepatitis B mo awa bi ewo ye mogyamu doctor asa che ye nsenkyerene ebeda di bra yenya sa ohaw yi bi ewo ye mogyamu na mekọ Mr Bismarck ho na makobisa ne se wakoye pharmacist empempi no Ubetina nkwofo bi gina baabi me wa hepatitis B eduro me wa hepatitis B eduro ai omo kwa de omo nka na hepatitis wo hu owo na duro na bibiduro ne de ama nkwofo a bunse edu critical stage no na afide yare fe ne say ko hospital me bisa wakwa pharmacist me bisa say say obi owo hepatitis B obekwa akoye bibiduro enu ye first question second question so ne say obi owo hepatitis B se wono ankasa beka say oh makosa eche ehu aduro bi ntime ko over the counter akwakoto na manoma na okay that's fine the chene say she say heba hospitals ne heba omo ye mba nduro no adoso pa we ba osemedo we etimisa hepatitis B yare medo we etimi say ntubu wono ma obetimi akoje heba edrofi heba hospital way oye na anyi na wako different hospital enso anyi on say nurse odi heba nduni bebre so na ere frafra na esa so na uliva no so na oma problem me wa no uliva ni mu ehwo atochema because hepatitis is a liver problem yeah na wo sa no nom heba ndunu bebre because obi a kire o say okwa hanoma we dey okwa mbe saware but on say hepatitis B no any viral infections no we be one ma say check ma wa so mwa no mu e bia almost wate
mbwan omo dawson a stages and this one shini ya obenu medu aye no do me de me hu se obinum hepatitis B na one hepatitis B hebe do na e bia aso we ni problem man there but community for di one dance but one thing is saying say your immune booster no say immune system is very stronger ana emwa no entimi engine ma obenya yare no but we na eko because of saying the immune system is very strong but obi a the immune system no enya stronger onya yare mpe na different yare bibire so aba sa bede esa de no abegim esa so na akofa akwa say we dey akwa so obi onya HIV unya HIV na say dia virus omuni ya virus ubosa yale we yi niti yale we so yi niti na we yi niti na we yi because virus no ho eden omo ho eden hepatitis B ni say omo mo ko heba no mo ko gin dundun no wa aya penifo no wosoro so omo no mo nka bi ha yetimi ga jo bi say men ko heba hospital bi nko je edru but media can advise her can make us a bra hospital na yen show see you abofuduro no ninia no etimi ebo obi obetimi anya se me kan obi betimi anya hepatitis because of the immune system na strong na eden eko bobu won ma na the immune system no enya strong ninia no because of liver no because obi won so betimi anya do ebebo ni liver no ebebo ni liver no ho ban they say heptovate liver ni do kind of liver ndo no etimi support akwazo obi on alcohol etimi support boa o liver no enti emo no kwan because liver na akwa say any penny liver no akwa say kitchen hono obi he nia ya bela enti say liver no say wentimi NCC we ya yale biala be pe ni pedu boas no o ko hono enti ana eno so no hadwen kakra ana o ka say obi won akwa say echi edo bi wo ebia na wo hu say do we no akọ pharmacy and I say over the counter na wakoto sometimes no ana wrong because untimi hu say do no farm akọ search we hu but one amount medical advice on that kind of a drone o search na hu ye fine you say betimi treat hepatitis B but adili no wakọ nipa de e say you be tin ko nkwagina ubetimi atro say do no akọ doctor bi go doc me search edo na me hu bo so etimisa hepatitis B na pese me koto na me no ya na we sometimes nya advice ni free ye mpani for ene o mu nim de anse na betu anamo bi a etu anamo no bi se what because obi nya hepatitis B na ni betimi yellow ebi betimi afa glucose na tafe I can't remember your hospital obi by I think 2021 2019 more no no obi but no nim say eyebia me pie me na anopodef na me be adwuma enti me wa opd wono papa ne na yellow asen ne fu ahye say ana me pinchi me nwa go say papa we ti be ni ko ni sin ye anya hepatitis B okay ana so de mo on fa no ko lab no mo ere ampa yakọ ne eyebia me no kasi papa no se nya wa free se me say no ne dia ascites ni nya bema ni nya hye dia na chese this are chronic nti no mese ndo num de obia yindo ni bi egu ukogu a obenya bi obenya bi but bi menya medical advice if you medical people omo mu nim de ansa na ebekọ akofa ya do bia no say de ko sa ya lewe ya etimi I say be enko ha bebre so ensa ambre jo meda say ye pa menua bema meda say na ebusuafo ya Ahenkan apomudin mrejumedi wa Ahenkan 93.3 FM eso doctor mefa akonya iso asan bisa say obi owo hepatitis B bia na wo say onumedru bacho debi esan say se unya sa hepatitis B infection viral infection ya ye nipadua no yankopon bon yen se yo mbo bi wo mu a eboa nipadua no ema nitumi fight infections
broni beka say antibodies. Okay. Nti obi ho a onya sa hepatitis B viral infection ya sa embo na ewo nipadua mu no omo ho odin. Nti amutumi ne sa viral infection ni ekum etumi edi ni so nkunim ase yebeka say omo ne the soldiers of the body. Nti say soldiers na ho odin a amutumi ebo sa infection no. Nti na waba no obi sa no so nya sa yare ya nipadua na nkasa etumi efa kwan bi so eyi sa yare no efi ni nipadua. Obi nso ho a soldiers na ewo ni nipadua mu no omo ho enye din. Ebia sa nipa no ono ankasa no owo yare dada bi ho. Nti soldiers no ma bre ana se ebia sa nipa no ni efi weni fi bebre aya na sa mboambo na ewo nipadua mu na omo boa nipadua no ma ne ekun yare wan keten no ebia no omo ho den no ewo fom. Okay. Ana se enkola nso sa mboambo no omo ho enye den. Nti enye obi a obenya sa hepatitis B virus na ebeha no. Na mum sankrofo mabobodin obi a ne efi bebre ana se obi a oye akola ana obi a yare bi ha no dada sankrofo di omunya sa yare ya etumi omopa yo doctor yedasi ye pa na me sai bisa say madam Fubia ma me message e wa ha say o se ono no me say ye diagnose na che be 8 years ni. I've been diagnosed 8 years ago, but I'm not on any drug since. Is there any effect? Abigail, Sana Walker. Okay. Ntedi kan no, send your kan no, you diagnosed no about 8 years ago. Nti sana tedi a nyema bi ebetumi esisi. Yedi kan ebetumi abase onya asa infection no ono ankasa ni nipadua eni sa yare ekonye edi ni sunkunim. Nti ni wohwe ni mbogya mu sese ya yare no enim ana se ebetumi abase yare no wohwe ni mbogya mu a ewom nanso virus no enwubium is not replicating. Okay. Or it's not active. Nti eba ne sa even though no hwe ne mogye mu a obehu yare no but enye active. Okay. Nti eba sa or how bia eni ho. Nti edi kan ebetumi aba se hwe ne mogye mu a wonya yare ne bi but say yare no efri ne mogye mu. Ana se hwe ne mogye mu a yare ne wom nanso esan se mwo na ewo ne nipadwam no eho odenti virus no enwo nti ebasa emma nsunsanso bia jo doctor meda say ye pa abusuafo Ahenkan apomuden dwumade no wasogu so awutie wo nso betimi de message aba ana asasem bise bia bia chusu bia Facebook wo ho yen what SMS line no ne WhatsApp line nso ye 0594841044 ubetimi de afa ne nyina so e de aba san so na ubetimi de afa me personal line so said obi de ne de abai and ubetimi de afa ho so na de aba Ahenkan na doctor e de ho muaye bia ama doctor mpacho wo obi wo hepatitis B a enema bi wo ho a esese wo ye ena bibi wo ho ensese wo ye nuane bi wo ho esese wodi ena aduane bi wo ho ensese wodi ana yo medasi isan se yedi kan aka se hepatitis B virus viral infection no eka brebo ni nti yes I was say we share ho so yi isan se brebo no very important to the body. Nti answer na mekoso no meka the importance of the liver to the body. Say bia ukọ hospital na yema wedru a edru no ekọ mboje mu abekọ liver ni mu. Ti liver no na ebe ye edru ni ho adwuma. Ebe edru ni ho adwuma. Mana aboa onipedua no. Nti se liver no anasa obrebo no oyare a
ontumi nye eduro no ho edwuma yie nti eduro no kra doctor de ama no eduro no kra so mpo ebetumi ahaw esan se factory na se process eduro no oyare ana se onye edwuma edi kan biom se aditwa obi a on se aditwa wa wo ho a obehun se mboja na eba no etwa eye liver no na e produce mbo bi a eboa nipa no ema mboja na eba no etwa bro ni beka se clotting factors this o brebo no anase o liver no eho ka obi ho a aditwa na obebra nsa mboja no etwa na afi nso liver no eboa nipadua no ema ne produce certain proteins me hu se na obeka na wotwi protein is enuane nro no nso eboa nipadua no ndi se obinya hepatitis B viral infection ya esan se yare no e ka brebo ni nti eya ye betu fo se o yare ana se bibi how na se o pese wo fe edura ma doctor bi emphasize eduro no emma esan se liver na ebeye eduro no ho adwuma no liver no yare nti o kofa eduro bi a emboa liver na obem se afi de o yare no akoye bebre ina afi nso broni baka se sometimes se wonya sa yare ya obem se o liver no afi de ebe ho kakra ehun kakra nso a afi obem se srade akotai liver no broni beka se fatty liver nti eba nsa udi induane a eye srade ewo mu bebra emboa liver no esan se induane a srade ewo mu no udi ni bebra srade ni nyina bekwa akogina liver no ba liver no nso na ye ka se ono ankasa oyare dada nti eye sa liver no etumi essay entem na afi nso esan se liver no eyare enti eya na ye beka se ese udi induane a ebema liver no ahoden kakra ana se beba nipadua no ahoden eye vitamins any minerals any induane a unse induane we die eye eduane a ahoden wo mu a ebetumi ama nipadua no ana se ama obrebo no ahoden manu etumi edi yare no so yo doctor yeda se ye pa se wama ye nchechire papa etise yebusuafo ya Ahenkan apomudin mredwumedie eno wasoguso a uti SMS na madwen woso ama maye eyi kakra no yo doctor na mibisa se sisi ano ye hu niema a esise yedi ene ne ensese yedi no na preventive aspect no kra bi ne den ne ye be ye kra yade a ye hepatitis no emma ye mogya mu kra in the first place yo jensa na ye be hu kwan a ye be faso aye nya sa ye re no ene tena dinka no me bubo ekwan a ye faso nya sa ye re nti ye hu kwan a ye re no eba eno na eba man ye kwan a ye bebo ye hu ban a ye nya sa ye re no nti edi kai ma menka se hepatitis B viral infection no mpacho enye eduane yare enye se bia ukoto eduane wo kwan ho na wudi na se mwo ne wo ma da bi enye sa kwan no enye sa kwan no na nipadua no efa so nya sa yare no even though there were other hepatitis viral infections ewo induane to say hepatitis A but enye no na ye ka ho asem sisi we ye mboje mu yare nti une oba ana be makoda na wa mbo ho ban na de opese wotini de ni wan hye condom na se nipa no saa yare ni bi ewo ne ho a nso ubetimi menka se chinchin a ubenya bi but ubetimi enya saa yare ni bi ina fe nso se obi ewo bi na se oyusu blade ediye bibi na nso kofa na oyusu na se itwa wo a nso ubetimi enye bi na afi nso mbema no ko yiwuti a make sure say efidie ni ayi be yiwuti no nipa no de ahye
sterilizing machine mu ma wo de woni ehu se wa ye hu adwuma ansa wa ma ne kwan se onfen yi oti ana se nka be possible a wa obetumi atowo de o kwa na o de akọ na o de ayama o kofia o de wa de akọ eno ebebua na afi nso minsambra sex no sebi ya yema amanfo efa yen enwo ye baby no ye chi ene ye numu ne saa niema no eno ye kwan ba ko a boa masa yare HIV ne hepatitis B viral infection ekosropa ti mestre se saa habit no mboa nti we ye kwan a ye befa so na yabo ye ho ban a ye nkonya saa yare ni as for blood transfusion there of course local hospital answer na be ma on there e be hwehwe mu answer e dey ama okay yo Mr. Bismarck membra wo ho me say empen pi no anase mrebi mpo na ebinom ana obi ka say onya yade bi ye de ne to enuro bi so na eduro no fine na no kra na the long term no sa command samada complications bi na maybe say no kra bi wo mu sa se obi aba ya resabia no nti na ama bebre na etwa moni akohwe bebe foforo no onim se obenom abrofo de na ye se side effect ni ye bebre no kra bi wo ho sa so ba sa no osa ko back to the hospital eko beside ni panel de do man doctor ne say ebia o man o de do man o start no me no onya implication na like osa ko ye was hospital one or coin no mu hu say wenya kidney is a renal something be and almost say it was out of side effects from the drugs now we're taking it for so long so no na man that renal implications no. Okay, so I don't really know asemo and American sometimes no I doing the memo but a whole side we say like in do doso yes yama we draw way the man no when your complication aba the next thing so who say quickly na be call hospital baby a omo do no man na wakache doctor so me numa draw way no e bia say na me hu ye me nti e kwan be so na me fa bim ono hwe o on in the stage of the yare no o hwe so the man adru nti no ono say but we can say enu ntini me be job budru na konom bibidru fine eno so ni nia na adru a betimi aboa ma yare no akọ ena me kan no too much of that herba no the problem so esa enso eba ntimi de advice kakra metimi ama wo ne say ye mo wadru ebi hospital ana over the counter na say ebi a pharmacy na kona okonoma hwe say beginning now we start no men no say na unhu fa eye wo sen okoye no ye de du ni ma no ka say obenya side effect bi say unhu ya na ana wa hu so unhu ya that means ya catch order we are we but when hu a fine at the time when hu but ogusu no madu no so unhu say when ya problem bia into uwia obi won ma to frank obi won ma oba hospital na o hwe ni wie na o di eduruma ni wie no kono ma on ba bim say oba for review on ba yare no ko on ba but ebia wonim echi asem at least uko hospital ni mo odura quickly na wanu madu na wie no so back to the hospital oh me buy no me di yare na buy mo ma me ndro me kono me nyame adom me ho ye menti ya obi a menti bibia biem sa okay ya da was me ebia dog me da say wa hwe me na bibia ide fine but obi wo de do na ma no on so oba na ye ma na do na ebia ne ho no anhye Anthony ye na no on ba biem no ko defend hospital oh no afno mo ko start wo but ebia na obi a start dada eno so the problem eden eba so review dia very obi won ma of course pharmacy kra na wa da ka kwetro on ko say bia me odi do no ma na me ko fina me kono mo ye no me num wie no aboa me onko yes ye tiasie ya na chese we should report possible side effects of drugs. That's it. Okay, Perfect.
Jo, abusuafo ene ne ya Ahenkan apomudin medwumedie no wasogu so awutie no said the pharmacist sie no no okoto edro say you over the counter say hospital ne de ma wonum na bibia ye wabomodia say obesan kwa yaresa bia kwa akoka say dro no menum ye sei na ye mfiso obi ani padua ne kwan a wo fa so a wogi bibi tum enti bia na wo ni padua ne say dro no emfa ana say ohonam akwa ne ntimi nye dro ne ntum enti ntempa na akọ report enti na wa anum dro ne nyina enwie na enkomfa sunsanso boni bia emrel doctor mepacho wo empempi no obi ba yaresa bia na ye ne labs ana yedne ko mojaden mu ko hwehwe ni mojam na yenya bona mane se wonya hepatitis B obi timi tiem obi timi su obi se awrade na ese mewu obi oho nim se ka che no wawu awie na yenua no mu binom nso a mempese mebo yendin wa ha na ya ma yade na koye se wunya pe na ye wo death warrant enti obi oho nya te ya wonim se ne manya awu awie enti na me ha me ho kra enko no medru mepacho yewo life expectancy be for obi a wenya hepatitis B and now because the last time I quite remember sana metie sa ye herbal doctor CB and he was like sa hepatitis B no eba omojam no wan nya ne ntemacha enfie miensa enfie 3 years unni kura wasase so acha enfie miensa obewu ye wo life expectancy be doctor man kofo eyem hyehye wo mo se menya yade ni timinim se kia ne kewu na mewu nyatene se edikan enye death sentence so unya yare ni bia so na mdinka kan ahyese no obi oha onye bia nipadua na nkasa no ene yare no ebeku ebedini sunkuni nti sa nipa no yare no ebefri ni mojem obi so oha yare no emfri ni mojem but yare no enkoso hano obi so oha yare no emfri ni mojem but mbona woni mojem no ebekoso a enyi nti sa nipa no na meka se owo problem okay na memehu obi a onya sa yare bi a edi almost 20 years ansa onya ensunsuanso boni bi ewo ni nipadua nti anya no kre se onya yare bi a chinchina a odi 3 years wanya ne ntemu a obi wo hokra onhu se wenye bi ebi a onya the body no benya symptoms kakra but on call hospital mo 1 or 2 weeks 3 weeks na ba na eko aye ne ho ato no on call hospital ebia sa yare ni bio but ni pedua na nkasa ni yare no ebeko yare ni be fi ni mojam nti ohun mpo se onye obatna se abone bra kopumta ma onyakopon na nkasa beto se afre no nti enye no kre na aso se yare ni wo mojam na se ekoso nyi na wanhwe ohuso yie ndrai de be ma no wankoso amfa wankoso anko hospital amfa wankwan kontre doctor mana ankoso ambo wa no sa no wonche ewo asase so jo busianfo 0201944485 0201944485 and I say 0554 0554 82910 0554 820 0554 820 betimi afre na wasem bise bia wo de aba wo fra enchia no eye wapomuden na wageme so se wo mea mensem anase gina mea mensem ai wapomuden wo wa wo nsem ene kura wankasa nso wo ho yo hello wapomuden mpacho udin ene baby a wo free but if me ma me ka so fi achemta class yo Brahima achemta class fo nyina ho ye mpacho mo ho ye mpacho ye tie wasembisa no mpacho ma se mi sanu se mi ye be me bema imuno eye imuno emu ye me ya nti first na ho a make come ni kana na me ya na o ma me do kakara e do ni bi na me ya na eye kakra dan so se no e ka enye me ye bi so na mu no e me ya pa yi yo na mpacho akwa yare sabia mpacho ne me nko na e se e bi do na me no ma yo mate doctor wa hawaii obeyi wa no why medase hello
Good. Wapo mo den. Examine some so. Yo, Pacho Dini baby out free. Frank of Man, because I'm free. At Samankasi. Yo, Mr. Menu Asaman Kesi, Pacho Yeti was in Bisa. From the same time, some sort of say, oh, yes, a vaccination now. It take it for how long? Anna, any part you lose so. One quiet test no Bakubi, Bakunibi. Pacho Moya Wafuana. Anne. Okay. When, but the now only be no, by vaccination, no. Dada. Anna, the only business no, treatment. How ben a walk, Sir Copo, you so. Pacho, the Unya, you know, we have vaccination now for how long? And son of bits me and Yarena. Not a last time I saw a uncle would be. Okay. Anna, the tossing you see a couple no Baku will be Bakunibi, but Bakwa vaccinated. No Baku vaccinated yet. Okay. No, so something no water couple no so. Okay, yo, yeah, that's it. Pa ye chasa mankesi phone na 0201 944 0554 820 910 0554 820 910. Dr. Obinso mami SMS bi wa hana me ready na osi wono so oni ku netie ono de onim so mfa ni ku achida omo ware so na yare bia say ni ho wa wo ne first born ne second born onyem ne third born no test positive for hepatitis but ni kunu so ye negative into person won say onya free he ono so ne question no 0201 944 0554 820 910 so betimi afre na do asem bisaba. Hello me pa cho wa pomoden. Me am Nana one Nana wenchi phone nyina ho ye obia ye de nyame ase nana mo asem bisa ne nkoman ma sem bisa on se am tia por on ko kasiem adina am ko ye no am ma mi no mo de ma mi no se be no mo ye na se e se dia pete no no sa me ko ye mo sa ma me do na ye me ententam me ti wodi am se be ana me se go fo ya me ko to ai potin ya do ni na me no pe di ti de na me na no pe na ni na eko em so tu zambo ni bia ma nana also ko to de dro ne ma ne koy potin ya do am se ebru potin ya dro yo imbu se ba mister nana one ono ani yo nana doctor be you are no why that's it self-rebel so 0201 944 485 0554 820 910 0554 820 910 0201 944 485 ubetimi afre na so do asem bisa aba Dr. Mpacho ubetimi asha se yin se misa no ano amai yo that's emsenka esemeka vaccination ho asem kakra because we beside me say kwan ben na be so boy ho ban a ye nya sa ya re ni of course e kwan ba kwan betumi afa so ni vaccination se say de nyamincha de say e wa akora na akora fofora hepatitis vaccination no e ka ndra de ma emofra no immunization no e ma ni bone ho ban a onya vaccination onya ya re ni bi no of course we penny crampo a yawo vaccines a etumi eboa na se enya ofrefo. Hello madam wapo modern me am Semo yo Eunice Pacho yetio Pacho no the thing is say liver problem Libra will be meaning say hepatitis na hano. Ono say na ba on timi nye no hwehwe. So the hospital no much no nuane ondini dra ono. Ne drone say ya no boarding. Nti ya doctor ne ka say so onye dro na on de
only this and a panel or the D 6 to 7 no the dairy and you mean so by 5 to 6 no the dairy or yes so on to be so jai pet no to send a liver and ya net television and yellow pa I mean say no say hepatitis and answer ne liver and kapanga sana yana yo doctor ebe you are no yeda say ye pa Eunice yo Doctor Mpacho wo se be ya mere mfi masem bi se na me bisa se de ye kasa no o kasa mo courses no ka se oba bi nyim na okowa through delivery no baby netimi enya se procedures no niam ansisi ania entina me fa kwanya so bisa se baby nanya no through delivery no ye wono sa vaccination ya 5-in-1 ya e contain hepatitis B vaccine ya eno no be ye free ho na still baby no be ye infected. Yo. Vaccination there is not meant for treatment. Yeah. Vaccination is preventive. Okay. Now, vaccine send ye ejumani say ebema unipeduano produce sa mboabo no a etumi any infection no ekum. Anti vaccine there enye for treatment. And they say akwala no enye bidia there's no point to say obema no vaccine no but sakwala no enye bia eho no nso ye wondura obetumi edia ama akwala na ebeboa no ema sa yare no efri nimboje. Okay Intina me ka say vaccination no ye kwan ba ko a se ofa so a ebeboa ema sa yare no wunya bi na no krese sometimes no ebia aware for ho obema no ewo bi but one the yerun be ebeda ebe bibia enso oba no onya bi. There have been cases like that even with HIV omumu ba ko ewo bi but the other partner no eni bi even though one ne ye bibia pepepe. There have been cases like that nhwehwemu eguso ekoso na mum se omumu baako ewo bi na se baako na aka no ono nso enya vaccine bi a vaccine no ebobo baako na oni bi no eho ban ema ni kunu anasa na yere no wanfa yare no ansane no ena obi so ebisa se sebi ne kotimu no oti yawo kakra migidi se ye eno na ye ka ho asem but ha no ntina wafra o dia to ye nim no ho de bia metum be ma ne fo se sebi ye koti ne de ye jepade pa se ho na se enye edwuma anase ne ho ka kakra ya na ha yen nti se ho bibisa wankasa entina ho na unsha ho konkoto eduro enum anasa onkope bibiduro bi enum esa okọ hospital na doctor yenhwehwem na ohun exactly why sabi okotimu no yaw ewo one of the common gonorrhea gonorrhea so when treating ya ekofa nsem bebre eba anti mestre pa se o ho na se o ti se okotimu ya o ya na se nsuo fi okotimu a mpacho enkope eduro bi enum ko hospital na doctor enye enhwehwem na oma wedro na enfree ho na afin so obi eka se ni bra enya sa yare ni bi na ewomo na nani a yellow ewomo na niyemu ya ne ya eha no to answer her question no hepatitis B no se ewomo jem na se eye chronic after so many years no etumi ema certain complications and as the insuranso bi ebrel edikan etumi ma cirrhosis liver no etumi eye fibrotic as a sapo affairs no ya yedi dware no nti eba nsa obem se afidi etumi enye edwuma ni yie ti wo hwa obem se weni aye yellow afin so eba sa obetumi enya cancer kokram ebetumi ababeto umbrebo ni mu
yes hepatitis B ebetumi ayesa but eno no enye se wunya hepatitis B na san nsunsuanso na ba eche after 20-25 years ansa san semsemu nyina aba nti ne ameka kire no se meka kire so nka kire ne bra ne se ye be sere na even though edru no ne boy edin eya na sikasama edin but nka ye be koso etunefo say ama ebusuafo emwa no na doctor no insurance nkova on debi oh debi esan say ne boy den nke HIV dey ye free nke wo say no so ye free ahumeti o ahumeti pa boy den oh okay na fi so bi so kan say na ne nan etatai ema ne Osoko hospital my man Druman send night tatai. Na no sa ba biem de be kire wo mo sa ma ne dru still na tatai. No ko to posi ne dru. Na pacho posi ne dru na dru ben. In boost herbal mixture. Eh bibi dru. As a immune booster bit se kowa. Na unit se kowa first. Okay. Na make chance say wona so tatai sometimes no ebetimi aye complications of or the side effect of indra edebema. Sometimes even the antihypertensives a dry yede obi picos ra ofan e bi o ha onomo a ema onan etatai and so kra do be 88 years so it's possible ana so say sometimes o liver no ehho kan eno so wo ha onan etumi etatai ana say o kidney ehho kan onan ase etumi etatai nti even though no eko but nka mesra ne say on Sanko hospital yen hwehwem na ye hu say ne liver ana say ne kidneys no okay Jo, Dr. Mpachon se misanasa. Mpachon. Jo, yeda se ye pa ebusuafo ahenkan apomuden mredwumedie na wasungu so awutie na mekoso aka wo se Divine Victory Hospital for na aso yasen amadwumedie ye de ebrewo enti na me sanso ahye wunkran se hospital de eno ani Divine Victory Hospital ewo Akamani Junction wa udru wa be se signboard fefefe esi wo doctor eda so ofa ho na wo free nkwantanum na ekwa ewo nsa nifa so wo free krom nso na eba ewo nsa benkum so na wakoho ye be sure kama wa wura hospital ho a enka ne kra bebo afa wo so no wa behu sampa wadru fie enya afi na wo tetetete nka bi a wa bedu na afi wo yale kra san akoye kese be bi wo wura kra na afi kra de wo fefe ne yi da bi divine dentisa hote apo gina so wonya wura ho a na wani age wonya wura ho a eho fene said ye anesifo bi so mu kra na ma wo yade na nkasa no ahyase free wo so kra ansa na doctor kra de eduru amaw enu nti bomodia na hwehwe Divine Victory Hospital o how be eda wo so bia surgical procedures medical procedures bibia wo pe apomuden ho nsem bia wo hia se wonya apomuden aso ye bi ekọ na wonya doctor kuku dam a wonim de no wa potere manipa ehwe wo bia na ne no ani Divine Victory Hospital fo ni kire ho nako na obehwe ofefefe ama bibia SCP na esita apomuden mre ye bre no eguso ye ebe enu nti no mema doctor de ne final words ama yen na futu bi ewo ho bia nso ode ama yen fise ne commentary ewo ho nte wo se yetwitwa nsem so ntem na omutimi eba so Dr. Mpacho final words so betimi ede ama yen na yo ti make say hepatitis B viral infection and yes ya boy tru na eka yare a ewo ho pa krofo bebre na mamo obi a omuni nti mesra say upese uhu se obi ana se woni bia ko hospital oba divine a ye be check wo bia na ya boa na afi so kwan a because obefa so ama unya sa yare no ye de betun yetrum na yakoso ahwe yapomudin na afin so senior meka the other time no sese no na wan so ende wasan aka device sese de nyame ya acha de ye fully functional theater yetumi bibia anti be say wo how bia wakon enye especially obehin operation awoba yebetumi aboa yo
Dr. Yenso yeda see pa Mr. Bismarck pacho wakoye pharmacist to your foka kre efa over the counter drugs in no fa basa side effect of drugs ni nyina fa yefem. Okay, we that's kakra. We the bia masma metaka. Ni pa de apumude na yeni ayehwe. Ba say o na say ho dodo na say okọ pharmacy ana over the counter na ko tredra. Me pese edune nipa no de mama obebusa ni mu yie na o na chechi mu yie ama okono ma ankofo ha obi ambro obi won ma ni sika na no oje obati ka kendo bebre no da bo mama kono kono o so be ko kono na de ha ba fi na odwan aba ayare sabia se yenhwe enti asema me kan se yenhwe yen su yie na abita bi yare so no ho kwaya me mai de yenhwe yen su yie se woni bebi aba konya eno de but ahwe na sa yehwe na yebe hwe se yini pedua no enko tochema oh baby we dey mefa kwamwe na nka machia Mr. and Mrs. Blue Director of Divine na machia Mrs. Gloria admin ana mi metron ene Divine my phone ya that was Yo metron ma kwabo on ma kwabo me so me chia ye pa echa Divine Victory Hospital adwumayefo enyina anti said the pharmacist kan we be ma na odwo so basabasa na sisi a wachechire wayi no ahye okotokum we say ade hepatitis B no ewo ho pa na enya no dodo na nso efri ennem nti ya na yama yeni akoya pomuden ho na yaboye ho ban eyi na me koso aka we say erabna pastry joint any catering services ye wo Frimpong stores kwa Madarina Hotel enim wa eho ena ye wo se wo pe bibia meat pie birthday cake wedding cake meat pie for program bia cake for program bia anything called pastries wo de fa weni eche erabna pastry joint any catering services so ba order bia wo pe bia no ya ready say ye be ya ma kama entino number no ye 0546827329 0546827329 say abedin to AI fro your birthday normal birthday na would say o pese o choma mi cake Mother's Day Father's Day ni nyina o pese o tobi nso ko che doctor so ko Divine wo hwe wo yi normal we ni je na pese da ko surprising with snacks for lunch ni nyina rabna pastry joint in the kitchen services ye wo ho e be ni nyina ama kama eno nti no ebusuafo ye de dwumadie no ebisi ha na maka wo sanya me ya adoma echina nwumre 10 to 12 ye de odonta ban dwumadie no ebrewo echanya me ya adoma ye ba betwetwe nkomo afa domestic violence ene emotional abuse ehu ewa wadie mu eno ena nyame ya adoma echina me ne mabedwafo ye beka ho asem ti bomoden a 10 to 12 wo beka yen ho na watie ensempa ene awaresem mapa aye de bebro nyame ya adoma echina meni empanifo akukudam a wo mo nimde wa wade mu ena ye ba counselors ene ye betwetwe sankomo enti enyi wafidie no emfiri ha na bomodin na tie bi na ye say it's better to live and live to live sana ye kan live to live ufiri mu a na wote ase a eye sinse obetinem na sabiu bema bi do bedane punching bag anase wo yire ema ne bi nso bo mu kunu no mpa ba ma no mutimi nka ono so bebo wa na ebi hu ayese bre ne yire na abo ne kunu enti nyame ya do ma echi na nwumehia me na yentwetwe enkomo pa ewo don taban dwumedie eso me a me di dwumedie hu chia me media any radio nurse erabna Dr. Clement Joe Agbuzo awo Divine Victory Hospital one Mr. Bismarck kwabena omo ene no mbeka me ho ema yetwetwe enkomo efa hepatitis B ho menu abema Kwame Asante aka Nana Atopahene ono ene de mekwa be Fontaine Facebook so esande nyom gogo asema bibia eye krabehwe yedamase dasene yebesanso eshia bye bye.